Football Titi part jasari somriat pahnina ngai thavele don ta ila Manchester United in Nottingham Forest golthum gol nia an hne tuma embe mo handball chungchanga thutluna diklo siama pu khami matcha referee Michael Salisbury hi Premier League match day hnung bera engin khelma kai hroilo turati ni in an all tir dona an all tir chan tur chu thutlukna diklo asiam wang kha ani referee intel khompol lian ber PGA mawel lamin an thu chuan VAR thuron anola thutlukna asiam sual tangei boka tiin an hrem chan antar langani season thara English Premier League khelphak tur zon nakal mek championship playoff a final khel tur Southampton chu hrem ni in thunei tu sangin an paita a heiwang hian semi final a Southampton in an hne boro zok hian championship playoff final an khel dona Hull City an ma chhonang Hull City tan po aboi thak don tanak mai championship playoff hi abo ruak atang thin leya khovela football match sum keng tel tamber anti hial thina semi final a boro le Southampton in ma chhon don tumin Southampton lamin en thlatu an lo tira boro lamin an hre chuak le si chuwang chuan thunei tu sanga boro hian Southampton hi in elna atanga pai turin an nge na hei hi bo zui ani nuwa Southampton hi in elna atangin pai an nia an hne tak boro zok hian championship playoff final an khel dona Southampton hi season thara championship a hian point li an paisak don boka en thatu an tirman an tuar na viau mai Southampton hian shrem an to hi an khinglet nga la ma se thunei tu ten an pomsak lova Southampton hian shrem an to hi an tuar ngei angai don tundin muna Hull City ina finala an ma chhon tur Southampton hi an pai ta sia hetiang kara hian final khel tur Hull City hi an lung oi lo ve le a achan chu final atan in buat seina hun atlem zela an ma chhon ngei tura an ngai Southampton zir chiangin an lo training shrep towa an in buat sai fe to ma se Southampton ber shrem an nia an ma chhon le theidon ta si lova Southampton ma chhon tura in buat sai to ina club dang an ma chhon angai mel ta si lai hi Hull City lom lo na lai chu anita a final khel ha lova promotion mu mai an du ta bera chutiang tur chuan ma an lata ani Manchester City manager Pep Guardiola hi ain puchuak don ni in soyani kha ma se ama ber hian hemi chungchang hi asui thadu mi lova club lamin official announcement an la nei lo bok ngai ven ero a hlo reng thawa hetiang kara hian Pep hian ti hian asoya season thara kan lo ki rang Manchester City po hi alo kir le don in elna azo ma chu top san hau lo turin kan beile don ani achang chuan nena in changa achang chuan atlom zok in nia achan chu elpuite an that em wang ma chhon an hau tak em wang te ania chutiang chuni ma sela kan beile don ani ati ani Pep Guardiola hian achungchang thuleng an zo point achang thadu mi lawa pe helin thil dang asoi zela season atop felma chuan amalam hun tur chungchang hi soi adu lo ni in alangani Manchester United midfielder poimo Casemiro hi ain puchuak don ti achiang towa ama hian United a khel chhunjom don lo tur thu ti chiang to in club lam point Old Trafford ta ama thana pual ang dewin thu soina hunte po an pek to kha Casemiro hian United a chho san don ti chiang to ma sela khoi club nge azom don ti hi ala chiang lova hetiang kara hian USA club Inter Miami in Casemiro hi lak lu ngai an tuma an dor meka anin dorna po hian an tluang le ni in soyani chuwangin El Clasico a in ma chhon thin Casemiro le Lionel Messi te hi Inter Miami tan khel dunin tha an tho ho don ni in alang ta zela Casemiro hian US club Inter Miami hi apan arin om ta ber ani thuleng then khada phei chun Casemiro hian kum in March tha atang dai to khan Inter Miami chauti in Inter Miami lama hian amalam hun ro manna ada nget viau to ni in soi ani Real Madrid hian Jose Mourinho an la lut don ti achiang to kan ti kha tun thlangin ziakin latifel rilo ma sela antifel nai zela Real Madrid hian Mourinho du dana player leile hral konga adu dan an pom saka France chanchin burin tlak takin atarlan dana phei chuan Mourinho du dan hi adang lam leya Real Madrid president Florentino Perez ngei po hian coach an roi to te ala phal sak ngai lo coach an roi to te thuneina ala pek ngai lo na ani thu antar langani Jose Mourinho hian Real Madrid apan felma hawin anin dorna bogrok point thil dang lambik a hring le mek ania the special one awang hian La Liga po akang thar le thei hial mai theye Benfica atanga anlak chuana manatan Real Madrid hian Euro makdadoi thum Benfica hne na hian zangna dom nan an pedon bok heti lai hian Real Madrid hian an defender Antonio Rudiger hi kum khat dang contract jebel puitumin an dor meka
nakum sangni somni pasari jun thla thleng an hne na cham thei turin season thar lo om tur tluan dai contract Real Madrid hian an si muwa inremna thu thlun pui tumin ma an lamek ani Real Madrid hian an kal phunga kumsam thum chin chung lamte hi chu hun rei tak dai contract an zia pui ngai lova Antonio Rudiger contract po hi ata tol dawin an kal pui ani season thar atanga Chelsea kai hre tur Xabi Alonso chuan anau thar turte tuna Chelsea player zinga hian khoiche thiang lo hral mi lo panga anei ni in soi ania chungte chu Reece James, Marco Correa, Moises Caicedo, Tosin Adarabioyo le Enzo Fernandez te hi an nia Xabi Alonso hian Chelsea hian team thale zualdin atumna konga a player poimo tura angai te po a thliar tan ni in alangani Brazilina an thlau thlak tak João Pedro hi Chelsea player zinga tun season mang thabera thlan ni in Chelsea player of the season a an thlanga João Pedro FIFA World Cup khel lo tur langsar Paul hian tun season a Chelsea tan Premier League match samthum pali a khela goal som panga khungin Champions League a match riat khelin goal thuma khung boka Chelsea tan tun season a match somli pakwa khelin heta tang hian match somli pakhata bulatana goal somni akhung Chelsea player a tun season a khel thaber player che thabera an thlang Spain a league sangber La Liga a hian prize money big revenue dang atanga an laklu tur telmi lava in elna big ka prize money big ngora hian champion team in India poisa a cheng vaibel chezaruk chuang dai an hlo dona he in elna La Liga a hian pangana a amor bok team in Euro makdadwe somni pakwa point bel pasari andong dona India poisa a cheng vaibel chezathum somni paruk point pali pathum atlinga palina a amor bokin Euro makdadwe somthum panga point panga pathum andong dona India poisa chuan cheng vaibel chezathum somkwa pariat point pariat pathum atlinga pathumna amor bok team in Euro makdadwe somli pakhat point pakwa andonganga India poisa chuan cheng vaibel chezali somsari pakhat point panhi pakwa atling tebula panina amor bok team in andon turza thi Euro makdadwe somli pariat point pali panga ania India poisa chuan cheng vaibel chezanga somli pathum point pariat bial ania Real Madrid ina poisa andon turzat ani champion team Barcelona hian Euro makdadwe somnga pali point pakwa pakhat andong dona India poisa chuan cheng vaibel chezaruk som paruk point pathum pakhat atling India poisa te phei hi chuan atam uchuak hle mai ti tur khopa tam ania ma se Premier League lamnen kan khaikhin ero chuan atlem hle Premier League a hian sum alo tam zia chu Premier League atanga relegate felto Burnley hian an relegate chungin La Liga champion team a in prize money andong tam jok dona Euro makdadwe somruk velzet an hlo phak don thau chu India poisa chuan cheng vaibel chezaruk somsari pakhat vel ani La Liga champion Barcelona hian prize money baka La Liga and domestic revenue anti atanga sum an hlo tur chu Euro makdadwe za somnga panga vel ania chu India poisa chuan cheng vaibel chesang khat jasari somthum pali ani Premier League atanga relegate Burnley hian relegation related payment baka Premier League TV revenue atanga an hlo turza chu Euro makdadwe za somruk atlinga chu India poisa chuan cheng vaibel chesang khat jasari somkua atling chu wangin Premier League atanga relegate team hian sumle pai laklu tamthua chuan La Liga champion a in an la tam jok daya La Liga le Premier League hi league quality ni lovin sumle paya big hi chuan anin thlau zia hei hian atifia hle ome Premier League club ten sum an mang tam fal kan ti thin chan po Ramdang football club tenen an sum laklu ain thlau uchuaka chu wangin sum sen huai konga po English club te hi chu an huai fal big lo thei lo in khel result le in khel le turlama kaita ila Nizan Khan Europa League final khel ni ta in German club Freiburg le English club Aston Villa anin machona Turkiya final match a hian goal thum alut English club Aston Villa hi sithum fain an chaka minisomlina Euret Elements manga ma an hroi nuin farsa funpek bela Emiliano Buende mangin an khung bel lea second half minisomnga pasarina a Morgan Rogers an akhung le boka Aston Villa hian harsalatuk lovin final a hian nena an changa Freiburg hian ball changtam jok thret ma sela team lawam jok chu Aston Villa hi an ni Premier League club hian phu takin Europa League champion no moi an choya Aston Villa hian European football a hian sangkha zakwa somriat pakhat rian ni season a khan European Cup an lo choi towa hei hi tuna Champions League kan ti hi ani khami tum khan final a Bayern Munich ngat an ne ti chuan sangkha zakwa somriat pahni khan European Super Cup an choi lea
Inter Toto Cup ti thin ni puilaya European Club te in elna atana an bua sai thina khan kum sangni pakhata an championa sangni pariata ko winner an ni le boka ma se khain elna khachu an nei to ngai lova an ti top to ani ti chuan kum ina Europa League champion in European Trophy an choi vele ta ania Europa League hian an champion masak ber ani tel boka wangin an tan a hluzual Europa League final match khelma hian warm up na a Aston Villa goalkeeper Martinez hian akut zungtang atitliaka ma se ain khello pha chuang lo club physio tenen an boi puya ama ber hian in khello pha nan man adu lova a chelna hian ra tha a chua tabok Argentina goalkeeper hian a careera club levela ani emo international levela ani emo final match a khel zonga atlom zoka ala tangai mi lova kum sangni somnia khan FA Cup finala Arsenal tan goal vengin Chelsea an nea FA Community Shield ta kum sangni somnia Arsenal tan vek goal vengin Liverpool an ne boka Argentina tan sangni somni pakhat le sangni somni pali Copa America finala goal venga an champion zuya kum sangni somni pani finalissima a goal vengin an champion lea kum sangni somni pania vek World Cup finala goal vengin an champion bokani kha khami tum phei khachuan safe ro pui bik football khovela hriat reng to tur anu chia tel le ngal nizana Aston Villa tan Europa League final match a goal vengin an champion ania Martinez hian finala a khelna team goal aven sak team te ala chak pui veka atlom zoka atangai mi lavani Jadon Sancho hi besei aphak lo awanga a mingpo daita ania ma se langsar lo takin a hlotling phian thunga kum sangni somni pali Champions League a khan final match khelin avan doi zoka antanga Dortmund tan inlanin Champions League final experience anaya kum sangni somni panga a Chelsea tan khelin Conference League final a ain lana an champion zui kumin sangni somni parok Europa League final khelzota ka hian Aston Villa tan ain lan vele boka champion no moi choizinga atel Jadon Sancho hian tu nai kum thum chungin final pathum European competition tha chuta po asrang vek le ngal European competition season tluana khelchi omchun pathuma tu nai kum thum chungin final match a khel ta veka player dangin anton velo atong Aston Villa kai hroi tu Unai Emery hian tu nai kum som pahnih chungin Europa League champion no moi voinga lai achoya Sevilla akai hroi lai khan voi thuma champion puya khata khan finala sangni sompalia Benfica nein sangni sompanga Dnipro an ne lea sangni somparuka Liverpool an ne le boka Sevilla kha sangni sompalia tanga sangni somparuk thlengin azon satin season thum chung a champion puya khati lai khan Europa King tin Emery hi an seizui hial ani tichon kumsang ni somni pakhata in lar lein Villarreal akai hruaya finala Manchester United an ne kumina Aston Villa kai hruain German club nein an champion le ta ania Emery hian Europa League hian team pathum a champion puya avain champion no moi panga a choi tabok Europa League manager loting berani finala voi khat atlom jok mai poa sangni sompakwa khan Arsenal akai hruai lain Europa League final anin pet kaya ma se Chelsea in goal khatin an neya Europa League final a hruai thlenjinga Arsenal chau a champion pui lavani Seattle version shima football khovela manager omjong jong jinga hian manager pali chawin European competition a champion no moi voinga an choi towa chungta chu Giovanni Trapattoni Carlo Ancelotti Jose Mourinho le Unai Emery te hi an nia tun season Europa League Aston Villa hi an champion ta ka chuan Champions League final in machon tur Arsenal le PSG a achak jok hi kum ina ngei hian UEFA Super Cup Aston Villa hian an machon angai don ta ani zanina in khel turte soikai le ta ila zanina hian Indian Super League season kalmeka champion ti chen ani dona ma se champion be se ero an latam le zanina hian Darsari Lechanvea arwalin match an khel dona heta hian Intercastle le East Bengal in machonin Mohun Bagan le SC Delhi anin machon dona Jamshedpur le Odisha in machon don bokin Punjab le Mumbai City anin machon don boka arwalin match li te hi an khel dona anjinga hian East Bengal Mohun Bagan Jamshedpur Punjab le Mumbai City te hian champion be se na an la nei veka tuna hian te bula East Bengal hian pai somni pathum nei in man hruaya panina Mohun Bagan le pathumna Bengaluru te pai somni pathum ve an neya Bengaluru bi khechon match khel tur an nei to lo awangin an champion thei to lova ma se an hnuaya omjinga
point somni pahnih nei Punjab le Mumbai City ba ka hian parukna Jamshedpur te hian champion beiseina anla nei ani champion beiseila nei zinga Punjab le Mumbai City hi anin machon don le nga la anni pahnih in machon tur hi a hmu nom viau tura ngai ania thi le damkar rilrupuwa an khel angai dona wangin in khel hmu nom tak an chhop chua beisei ani Indian Super League ka hian point in zata chuan goal difference en turania goal difference nei tha apiang achunga om tur an ni mai dona chuwangin tundin hmuna East Bengal hi goal difference nei thatlama chuan an din hmun a tha khop maya Mohun Bagan po hi goal difference nei thapol an ni point in zat nei chunga goal difference ha chungnung jok anom lo chuan goal khung tam jok an en le anga anla chin fel theilo fo chuan head to head result an en to don ani zan ina vek hian Saudi Pro League ka darsom pakhat lechan vea Al Nassr in damak an mi khwal dona he me cha hian Al Nassr hi an chak chuan Saudi Pro League season kalme ka hian an champion thei to don ani Saudi Pro League te bula Al Nassr hian khel somthum pathuma point somret pathum an neya zan ina hian an match na hnungber an khel dona panina Al Hilal hian point somret pakhat an neya zan ina hian Al Nassr hi an chakani chuan point somret paruk an neyanga Al Hilal tan le pel thei ani to don lo awangin Al Nassr hi an champion to mai dona ma se final match ha tlom le thin Al Nassr hian hun tha an bo pel leya an tlom ani chuan an hnoya om Al Hilal result a hian anin ngat dona Al Hilal hi an match khelma ba ka an chakani chuan Al Nassr le pelin an champion dai don ani zanina hian Al Nassr le Al Hilal te hi in draw ta sela heta hian tunge din mun tha ding kan ti chuan Al Nassr hian draw result an nei chuan khel somthum palia point somriat pali an neyanga Al Hilal hi an tlom chuan Al Nassr hi an champion anga ma se Al Hilal hi an chak ve ani ero chuan point somriat pali an neyanga Al Nassr nen hin an point nei ain za chia don ani Saudi Pro League ka hi chuan goal difference ni lovin head to head jok hi te na masa ania chuwangin tun season a hian Al Nassr le Al Hilal a hian head to head a thajok chu Al Hilal hi an ni tlat maya chuwang chuan point in zata Al Hilal hi chan thajok tur an ni hetiang ani awang hian zan ina Al Nassr tan hi chuan draw result nei po athiang lawa chak nge angai ani top mai Cristiano Ronaldo hian kumsang ni somni pathum kumtira Al Nassr hi apana ma se an be se ang hlotlina lian tham ala chan pui thei lawa chuwangin tuna Saudi Pro League ka champion theina rem chang an nei an mani kuta ngei engkim la in ngat ani lai hian an champion ngei atula Ronaldo tan phei hi chuan atu le zual ama sel thin tu te a hlotlin na manga a chan le theina tur atlin do na wangin zan in match hi Ronaldo tan po hian apoimo tak zet ani kan topic nu nung bera kaita ila BBC na transfer thuleng atarlan kan soidon ani heta hian marka intar langin Pep Guardiola chuan Manchester City achua san tur chungchang soi thadu lo ma sela achua san ngei dona ani ba ka hian Manchester City player poimo Rodri po hian Manchester City hi chua sanin tu ni puilai hian Real Madrid pan aril ruk ni in atar lang ani Melin tar langin Bayern Munich chuan England defender kumsomthum pakhat mi John Stones hi City atangin laklu antuma John Stones hi tun season zo a City chua san tura ngai zinga atel hei hi Bayern hian remchanga lak antum ani Sky Sports in tar langin Atletico Madrid chuan Portuguese midfielder kumsomthum pakhat mi Bernardo Silva hi laklu antuma Barcelona ina laklu antum hi anchu pui Chelsea atangin kumsom hi pasari mi Spanish defender Marco Correa hi Atletico Madrid hian laklu antum bok anni pahnia hian Correa hi chu leingai tur chi ania Bernardo Silva ero free transfera laklu thei tur ani Italian chanchin buten tar langin Liverpool chuan an Brazilian goalkeeper kumsomthum pathum mi Alisson Becker hi an chel theilo mai theya Juventus hian season thara Champions League an khel phak don chuan Alisson Becker hian pan a hrelo ni in tarlan ani Spanish chanchin buten tar langin Barcelona chuan kumsom ni pariat mi England forward Marcus Rashford hi laklu ngei antuma mi malthila phei chuan inremna an nei to ma se a transfer tur chungchanga Barcelona le Manchester United te hian inremna anla nei ri lova chuwangin malak nakal mek ani team talk in tar langin Liverpool chuan kumsom ni mi Hoffenheim forward Bazumana ture hi laklu ngei antuma Manchester United Aston Villa le Newcastle ten laklu antum Ivory Coast player hi Liverpool hian chan ngei antum Sky Sports Germany in tar langin Manchester United chuan Borussia Dortmund Julian Ryerson kumsom ni pariat mi hi laklu andua Norway player hi an tangkai pui thei anin beiseya
Masarawi thlak nan man antum ni te in soi ani Football Insider in tar langin Liverpool chen kumsom ni pakhat mi Norway forward Antonio Nusa hi RB Leipzig atangin laklu ngai an tuma a teammate Ian Diomande po laklu tumin an zui chhunzom zel code offside in tar langin Fenerbahce chuan kumsom thum pathum mi Egypt forward Mohamed Salah hi Liverpool atangin laklu an tum don team talk in tar langin Chelsea chuan Leverkusen atangin an boss thar turina akai hruai thin Edmond Tapsoda kumsom ni pasari mi hi laklu an tum German chanchin bulian built in tar langin Borussia Dortmund chuan tu hnaya an mani nena soizom thin Manchester United forward kumsom ni parukmi an player hlui Jadon Sancho hi laklu tumna an nei to lova ani hian lonin Aston Villa ta na khel meka tu hnaya Dortmund hian laklu an tum thar le ni te in soya oma hetiang kara hian German chanchin bulianin atarlan da na tang hi chuan Dortmund hian Sancho hi lakle tumna an nei lovani Ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizau theina chu nile photro se